Ole che bai ve kule nimin lama kan puan to angin nimin tlai daruk le minute somthum atanga daruk le minute somthum panga minute nga chung blackout Aizawl la nei tur ani ti thu kan soi to a ti chuan chu chu man ani ta nge ya siren te po ti rik ani ya kong pui dung zong zong ate lir thei tlan lai ti din ani a ti to pani a current power supply lam ti top ani boka kan thim thua pang chu ti nak lain information that tok lo wa nge ni don ni Aizawl kho pui chung chu kan black out eng pup mai ni tarar on back to na ya undertaker ya lo on ani he chen chuan daruk le chan ve ya daruk le minute somthuma ti thim tur ani a black out hun kha minute nga chung ani a mai ka ten puanga Aizawl DC in order a chuang in ve sang sang ate tlang out e out tir ani tin WhatsApp lama te po adar na sakop maya a chen chon information kan don fu tok lo wang te po ani mai theye hei ke ni po kanom na gym lama inverter zong zong ten shut down in lo black out ve a kan mu thei chin po he ti hi ni a view dang te po en le tiang zar kot vela mani so thim tran to a song la so o a thim o bong kon lam a thim tran a khu bong kon khu a thim tran to ma se khu motor a na ding lem thu maya bong kon kan soi lenga off ania ti chuan henge chu inverter le nge monitoring ama chuan a thim nuwa hei biakin a eng zual pui ho var pup pup ho hi aron eng sap sap mai ni a thim nu deuhlok a kham dur tlang po kan thim to non ti het a hian o khu la khu bong kon a khu chan ding thup ma mar chu parking light an off lem lo a siren ri kha kan tha thenga chuan dari kan se thei bawk anga dari khun che kha ni daruk le chan ve kha ti hun che kha a in tran hun khami chung minute nga chung kha ni a Aizawl chu ka sei tong khan kan black out eng pup mai ni amaro chu a masa power supply te kat adi a ti to pani a
power supply ompa ngai ai chuan na eng lo viau ti chu a hriat thei ni Aizawl khopui chung a hian inverter kan lo nei thalom hle mai ti hian alang chiang viau ani ti chuan ni zan khan Mizoram mai ni lo India ram hun sang sanga te po blackout khan nei ani ya Punjab lama te ram rian ni boka an neina sakhop mai an ni phei chu district sang sanga te darkar khat chuang te darkar chan ve te athena minute som te he blackout hi an kalpui na sa em maya Amritsar a phei chun dar som atanga dar som pakhat thleng kha blackout an nei ni hei tunla information chak to lutuk ka social media engkim kan hum to a heta hian information chu atha thoka tani mi zong zong in blackout nei hun tu le nei dan tur kan threvekin ka ria amaro chu kan la serious talk lo ni in a ria tani mizote nam hlim thei tak mai kan nia thil sang sanga te kan in ti hlim thei viawa kan mithi lumen na le thlan lai na te thlenga fiam thuan honui ho dar dar thin kan nia amaro chu hei tun trum thil thleng ang chi a big takin tun generation hian in do na tuna thang thar te ngat phei chon in do na kan ma chon ngai lawa in do na rima rapoi kan shelo ve ti la kan soi suarin kareng lo kum abikin Mizoram chunga kum somli hnuai lam chin hi chuan chuwang chuan mi nol pui thalai nol pui hian in do nai kan experience lawa han lak serious vak ngai na kan shelo tin lo thona chang em kan shelo boka amaro chu hei hi kan lak serious ve deuh angai viewin ka ria hei chu inzirnan mang taila blackout ani a hetiang thil hi ramin in do na ato don tak tak le hetiang boina lian thama thlen don tak tak lo chuan practice ani ngai lawa heng blackout te hi air strike khoya tangpo tuna Pakistan an be na mun te po khan khan dongang ti anin ring phabik lo chuwang chuan enge mopala engtin moni tak heng hi dong ve thei reng kan nia chu mi in rin nan chuan chu mi thila jet fighter ten milo beita se eng ti thim veka enge mo target tur lai ber she thiam lo khopa lo siam kha lo thim vek kha kan ti tur ane ten motor light zong zong tenen lama ti thim vek tur ri lain hetiang he kan din monia tuna kan din mon ngai chon atak tak po thleng thut sela kan in veng zo kherin arin omlo ani chuwangin sarkarin hetiang thil apuanga ti tengu a ti hi chuan nakin lama chuan la serious sila ti vat itum to tengu ti ha kan soi do ni hei tun tunga chuan hetiang hi ni mitam takin kan sual wang po ani lem lo kan hrethiam lo kan la serious lem lo amaro chu in do na thil le hetiang thu tak tak hi chu kan lak serious ve deuh chu angai ni na lang ti chuan min lama kan puan to Pakistan lamin India thlona kan kap thla anti chungchang kha hei CNN lamin an defense minister an koma an interview heta hian India thlonan ka thlak chungchang kha an zota chana pui noi khop mai hei entiang You've just brought up the fact that India lost some fighter jets. So let's be quite clear about this. Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. So can you provide more detail? Hold on. Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. Journalist yan Pakistan Defense Minister Khawaja Mohammed Asif tihian zona zota India fighter panga kan kap thlain tia
chu chu khoya nge evidence mu turom proof thatak in nei them India chuan an kap thlalonin an soi chewatina zota ani hian social media a keima ni lam ni lawin India ram social media zoka mu turom ti in aron soyeni evidence kovel ma puan chua tur chu pe chaw raw ve ang reng khop mai hai ole hempon ise hei Pakistan lam hi a taka che ching an ni ti kan threvek toin karinga tuntuman ron chan len na po athing ang reng khop mai nu naute ti lum zongin aron chele ringot maya chuti ang vel chuan che dan then ni he bo ro khi ala re mai na rin om lowa eng thom nge ron thleng don enge kan ton don India ram hian India ram chunga mi kan ni ve tlat awangin eng po tok thei kan ni ve ti kha in raring rengin omila tin mizo sipai tam tak he buaina a in nam noi tu le tel tur an oma chuwangin tumdanga thildang kan lak serious lo angot ang kha chuan he thile chu ma chon lo deuh taila information le mi ngai to na ni lo zonga hroi thei ang chi ralmuang ralmuang lo zong te po niang kha ang chi om lo nan mitin te fimkur tlangila a thome heng in do hun anga phei chuan sarkar ina ti tura tiang te thataka zom hi kan ti tur ani